reka ndabivuge dawe wa twese ugiye mu ijuru, izina ryawe ryeranda n'iryubaho mu buzima bwacu, ubwami bwawe nibuze bube muri twebwe, ibyo ushaka mukama nibiranguke muri twebwe. Turagushimiye cyane kuri iyi ngabire idasanzwe y'ubuzima dufise ubwoko bwawe. Uyu munsi wa kabiri igenekerezo rya 9 ukwezi kwa12 umwaka wa 2025 tuwugezemo ku bwawe. Habwa icyubahiro. Turakuninaje cyane ku byiza byose udasiba kutugirira, kandi tukuninaje no kubyo ugiye kudukorera. Ni wowe soko ry'ubuzima bwiza dufise, ni wowe udutandukanya n'agahinda ukaduhuza n'agahimbano. Mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo niho turi gusengera. Turashaka kwanga no kwangiriza icyitwa igisuzuguro cyose ku buzima bwacu. Turasa agahinda mu buzima bwacu, duhamagaye agahimbano. Turasa umubabaro mu buzima bwacu, turashaka umunezero. Turasa inabi, dushaka ineza. Turasa ubugwayi, dushaka amagara meza. Nyagora ku ngoma niwe uri Imana nkuru kandi ntugayana. Ntiwigere usuzugura umwana w'umuntu, niko Elihu yavuze mu kigabane cya 36 cy'igitabo cya Yobu ku murongo wa 5. Uri Imana nkuru kubw'ubukomezi bw'umutima, natwe tugire bakuru twebwe ubwoko bwawe. Niba utigera ureka umubisha ngo abeho, ariko intungane umworo uramugwanirira. Uyu munsi wa 343 turasikaje iminsi 22 kugira ngo tugere mu mwaka mushasha wadutegekanirije mu bwiza bidasanzwe, kandi turi ku munsi wa 18 mu minsi 40 y'amasengesho. Turagusabye dutera iteka udukize indwara zitandukanye, bohora abana bawe, bohora ubwoko bwawe. Tabara bagutabaza, ahangaza bagusaba, gira ubwibuke yuko atandi umurigero uhebuza.
niho natwe tuje kukwirukira nyagora ku ngoma, nutuma umuzirikanyi wawe. Turazi neza ko utumye umutima w'umwiranda ata kintu na kimwe cyiza kitoremwa mu buzima bwacu. Turazi ko utumye umutima w'umwiranda wohindura n'isi. Mukama, ni wowe wakwije mu bwenge bw'abakwizigiye umuco wa mutima wawe mwiranda. Duha amahoro papa, duha urukundo, duha igikundiro, duha ibyiza, uduha ibyishimo, duha agahimbare, uduha umunezero uzobukotse. Turi kugusaba nk'umubyeyi, tugabire nk'ibibondo. Turi kugusaba nk'abana, tugabire nk'umubyeyi. Duha ubwiza n'ubwizigirwa, duha ubwenge n'ubweranda, duha ububasha n'ubutwari. Zigama imitima yacu. Ni wowe wenyine w'ubutungane boro. Tunganiriza twebwe abasabyi bawe. Ni wowe wenyine udakura amaso yawe ku ntungane. Raba imitima iriko irakuririra. Hari abana bawe bariko baravuga ngo nubwiza nzogukorera, nunkura ku igisuzuguro nzogukorera. Ndaje uyu munsi kwimira ingwara z'ubwoko butandukanye. Hari inkorora zakanira ziri kubuza abana bawe. Hari inkorora zakanira ziri gutwara imwema abana bawe. Hari imitwe idahera, hari imigongo icitse, hari amarangamutima akomeretse, hari igisuzuguro hagati y'umugabo n'umugore, hari ubukene butandukanye, hari ubushomeri butavugwa, hari inzigo, hari ishari, hari amadeni, hari amahari, hari abacu bagiye turababura irengero. Nyemerera ndagusenge kuko uri Imana yo gusenga. Nyemerera ndagusabe kuko uri Imana yo gusabwa. Nyemerera ndagushime kuko uri Imana yo gushima. Nyemerera muziranenge. Nyemerera mutware w'abatware. Iki gicaniro cya saa sita z'ijoro, nyemerera ukitubyariza umusaruro kandi uzobukoze cyane. Nyemerera papa, nyemerera bona kurira ku mutima w'abana bawe, nawe ngo ubukomezi bwawe muri mu mutima. Bona gutaka kw'abasabyi bawe, ko wamye uri Imana umutabazi n'udutabara, ko wamye uri Imana umurengezi n'uturenganura, uko wamye uri Imana umushobora byose dukize. Hari ibisakuru bizengereje ubuzima bwacu byaduteje amansi, biduteza iminaniro, biduteza imibabaro, byaduteje agahinda. Uwo ntabwo bigomba kutubuza kuvuga, uwo ntabwo bigomba kutubuza guheka, uwo ntabwo bigomba kutubuza gusama, uwo ntabwo bigomba kutubuza guhimbagwa, uwo ntabwo bigomba kutubuza umunezero. Ekada, 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 ekaye. Nibyo ukunda kandi nibyo ukunda, nibyo ukunda kandi nibyo ukwemera. Nyemera ndabivuge ko ngukunda, nawe bigaragaze ko mfite ku mutima. Abo ndi gusengera ubwoko bwawe, wumve gusenga kwanje waho umugisha. Baramaze kwisobanukirwa nta n'umwe akiza ku gicaniro iminwa igaragara, kiretse uwakihaniwe, kiretse uwaburiranye. Nta n'umwe akikuryajyanye cacu, kandi wivugiye ijambo rimwe ngo ubura mu ngerageza. None nyaguhora ku ngoma, ngo twabikoze twagerageje uko babitubwiye,
dutera iteka papa, tunezereze mugabekazi, tunezereze mwami, tunezereze muziranenge, tunezereze mushobora byose, tunezereze rutare rwacu, tunezereze buhungiro bwacu. Turaje kwihweza ubwawe ngo duhembuke, turaje kwihweza ubwiza bwawe ngo dutabagwe. Niwe Mana tuje kwihweza, kuko uri Imana ikora ibihambaye kubwo bukomezi bwayo. Amaraso ya Kristo turasabye duteturura dutwikire, adutandukanye n'icitsi nabi cyose, duhize umuhigo ko tuzogukorera kandi tutazokuryarya, nudukura muri ibi bisuzuguriro abana bawe banditse kandi tujyanye ngaho ku gicaniro. Ntabwo twitehije ke mu bugome bwacu, ntabwo twashimye kubikora uko tubyumva, ntabwo twashimye kubikora uko ba mama we twigishije, dushingiye ku kuri kwa Bibiliya, dushingiye ku kuri kw'ijambo ryawe. Duhembure twebwe abana bawe, duhembure abakobwa n'abahungu bawe, tuyibwirukire ndebundi ko atahunda bisa amajambo y'ubuzima atari wewe. Twahungiye iwawe kuko uri ubuhungiro, twihishije iwawe kuko uri ubwihisho. Tunezereze kandi numara kutubabarira ubigaragaze ko watubabariye, uturihe, uduhe ibyiza n'ibyishimo, kandi uduteturure, utuhoze amarira ugegewe n'imyaka twari tumaze turira, tutaramenya ingene ijambo ryawe ridutabara, rikadutetura, rikadukura mu mirimo y'ibidutatagurira amarangamutima. Turagushimiye ko mwasi yaduciriye icyobo nawe ukaducira icyanzu. Turagushimiye ko mwasi yashatse kudutabagura nawe ugatururuza imitima yacu. Ahabwe icyubahiro. Uri umubyeyi rukundo kigongwe, uri umugiraneza, uri umutabazi, uri umurengezi kandi uri umurenganuzi. Ahabwe icyubahiro. Amahoro yawe mazima tuyakire, urukundo rwawe rwuzuye turwakire, ububasha bwawe tubwakire, imbabazi zawe tuzakire, amahoro yawe, ibyiza byawe, akanyamuneza kabi wawe turakakira inyagora ku ngoma. Iyi saa ya saa sita kuri iki gicaniro, ndabizi yuko hari ababyeyi bariko baragusaba urubyaro, ndabizi yuko hari ibibondo biriko biragusaba imibereho myiza, ndabizi yuko hari abarushe bariko baragusaba ko ubaruhurira, ndabizi yuko hari ababoshe bariko baragusaba ko ubabohora, ndabizi yuko hari abagwayi bariko baragusaba ko ubatabara, ndabizi yuko hari ingoma ziriko ziragusaba urubyaro, ndabizi yuko hari abariko baragusaba ko barira imyenda, ndabizi yuko hari baragusaba ubakure ku mwuka w'inzoka watuma bahorana agahehera, nibakorora igikorwa kandi bagicire. Isereri turayaza, ikigoyi turacaza, ibyaha turabyaza, ubusambanyi turashibuye, ububeshi turashibuye, ubutinganyi turashibuye, ibiturire turabihebye, ubukunzi bw'inda turaburetse. Ariko Mwami Imana urukundo kigongwe, wowe muziranenge, twihweze urabe icyo tubereye. Nubona tubereye goheka nukonse ubiduhe, nawe tutuba tubibereye twogerageresheje kimwe muri cyo, biduhe kugira ngo ugaragaze kuri Imana idatakaza amasezerano. Uko umusabyi wa Dawudi yasenze avuga, niko nsenze mvuga. Iyo twihweje icyo watugize kuba cyo,
tukibuka kuri Imana se umwami wacu Yesu Kristo, tukibuka kuri umutunzi w'ibyiza byose, tuzamura amashimwe. Aya mashimwe yatwakirire, aya mashimwe yatwakirire, aya mashimwe yatwakirire. Turashaka kuguruza ineza ku buzima bwacu, turashaka guteturuza amarangamutima yacu, turabigeza abana bawe. Zaburi ya 85 iranyereka ko ugarukira ubwoko bwawe. Zaburi ya 85 iranyereka ko ugarukana imbabazi zawe kuri twebwe abana bawe. Warabye byisi igihugu cyawe Mukama, niwe utahukana imbohe za Yakobo, utandukanye n'imivumo n'ibisuzuguro by'ubwoko bwose. Udutahukanire mu masezerano yacu, utwuzuza ibwiza n'ibyishimo tukiri kuri isi y'abazimu z'ubukozi. Umurongo wa 3 muri Zaburi ya 85 ngo warahanaguye icyaha cy'igihugu cyawe, uzimanganye igicumuro cyawe cyose, waratsinze ishavu ryawe ryose, uvavanura n'ubukari bw'ishavu ryawe. Turaje kugutakambira n'isengesho ryo gutaka, wongere twiyereke ukundi. Twarakubabaje, twaragucumuyeko, twarakwirengagije, wongere twiyereke ukundi. Vavanura n'icyaha cyacu, terera kure ububegito bwacu, ukutamenya kwacu. Reka ubwungu turakiyenya guhora ku ngoma, reka kutugumiza ku ishavu ryawe, uko twava duhona. Imwe mu wenyine w'intego kuko ninaze zikava zihonera rimwe. Hindukira utubesheho, hindukira igihugu cyawe ukinezereze kandi kinezererwe muri wewe. Twerekeye Mukama ubuntu bwawe, imbabazi zawe, urukundo rwawe. Twereke ibyiza byawe, weze uduhurukiza rwawe. Harageze ko ubuntu n'amahoro bihanikaze mu buzima bwacu. Harageze gutanga ibyiza byawe mu buzima bwacu. Harageze kureka isi igatanga umwimbo mwiza. Harageze ko ubutungane bwawe bugendera imbere muri twebwe kandi bukagenda bucira inzira ibirenge byacu. Nutega amatwi gusenga kwacu, weze twishure, kuko turabarushwa, turabakene, turabatindi, turi ku cyavu, dukore udushire ku cyanda. Nuzigame imitima yacu, kuko turabayoboke bawe. Iwe Mana yacu, urokora twebwe abasabyi bawe, turakwizigiye. Niwe wenyine dushobora kutabaza rikarinda rirenga. Nezereza imishaya twebwe abasabyi bawe, turakirukije imishaya yacu, tuyerekeje kuri wowe Muhanyi. Uri mwiza, ufise ikigongo, ugira ubuntu bwinshi kuba gutabaza bose. Tega amatwi Mukama ibisabisho byacu, wumvirize ijwi ryanje ririko riragutakambira. Ubona iki gicaniro cya saa sita ndagucaniye, igicaniro c'intava kiriko ibyacu, kiriko amashikano, kiriko utwigoro, kiriko amasabo, kiriko amashimwe y'ubwoko bwawe. Ndagutabaza kugira ngo unyumvire, ko nzi neza ko kenshi nagutabaje ndi mu marushwa utakuranyishura, n'ubutabara ubwoko bwo buriko buragutabaza. Abafashe ku nda bashaka urubyaro bahe, abafashe ku mutima bafise umusonga bababarire, abafashe ku mutwe bamenetse umutwe batabare, abafise iberebere mu maso, abafise umwuka wo gukomagurika, abafise amadeni abakikije, abafise ababo bari mu burwayi butandukanye, kuva amaraso, inkorora y'agahehera,
ugutakaza imwemwe, ugutakaza ubwenge, ibiguma, icankiro, imibabaro, tugirire ikigongo. Nta n'umwe musa muhanya wanje, nta n'ikindi kintu na kimwe gishobora gukoreka ngo gise n'icyo wowe wakoze nyaguhora ku ngoma. Papa, dukorere iby'ineza, nutwekeshe muri uyu mwanya inzira yawe, dushobore kugendera mu kuri kwawe. Tekanye imitima yacu, twese twubahe izina ryawe. Nyereka ikimenyetso cy'ubwiza bwawe muri uyu mwanya. Abansi bacu nibabibona bamaramare batuveko, kuko ari wewe Mukama udutabara, ukaduhumuriza kandi ukaduha umugisha. Kiza abana bawe, hindura imibereho yabo, hindura ubuzima bwabo, yesha icyubahiro muri twebwe. Mu izina rya Yesu Kristo duhabwa umugisha, mu izina rya Yesu Kristo duhabwa umugwiza, mu izina rya Yesu Kristo duhabwa umunezero. Amaraso ya Kristo adutwikire, ububasha bwa mutima bwanda butubeko, imbabazi z'ubutatu bwanda Imana imwe rudende bikorere muri twebwe. Mu izina rya Yesu Kristo duhawe umugisha, duhawe umugwiza, duhawe umunezero, kandi twemera ko iri zamu rije gukora ibitangaza ku buzima bwacu. Ndetse uwo wese asenze asengera indwara yiwe akaba yikuye kwa mu izina rya Yesu Kristo, kandi uwo wese asenze asengera umugisha wiwe, asengera amahoro yiwe, asengera umunezero wiwe, abihabwe. Yemere ko Imana itanga umugisha, itanga amahoro, yemere ko Kristo akiza, yemere ko umutima w'Imana ahindura amateka, kandi ubutatu bwanda Imana imwe rudende bari ku kivi bariko barakora. Muri iryo zina ryiranda senze kandi sozereye, naturi bwiza kuri twebwe ubwoko bw'Imana twari kuri iki gicaniro. Amen, amen, aleluya. Uyu munsi ugira umugisha, uyu munsi urindwa impanuka, uyu munsi urindwa umubabaro, uyu ni umunsi urindwa igisuzuguriro, uyu munsi urindwe agahinda, uyu munsi uhabwa ubwiza n'ibyiza, uhabwa uburinzi n'ubutware, uhabwa ububasha n'ubushobozi. Uwiteka agendane natwe, atwiyereke mu mpande zose z'ubuzima tujya kubamo. Amen, amen, aleluya. Abanyeshuri mugire ubwenge, mwige kandi mumenye. Imana ibaramuze ibyiza bitandukanye, twarahitse ko turabona barudasumbwa. Amina.